Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Ngabe uqala-ke ungena kule channel ngicela usubscribe. Uthi kayimkhathazi Ingcindezi umqeqeshi we-Cape Town Spurs. Uthi kayimkhathazi-ke Ingcindezi yangaphandle kwenkundla ngekusasa lakhe-ke uShan Pahlethi oneminyaka engu-15 ololonga-ke i-Cape Town Spurs-ke ipintshela izinto kwi-DStv Premiership. iSpurs-ke inyukele esigabeni esiphezulu ekuqaleni kwesizini emuva kokuba idle ubhedu-ke emidlalweni yama-playoff. Lokho-ke selokhu ifikile-ke esigabeni esikhulu-ke lekilabhu-ke idonsa kanzima njengoba-ke isahlulela phana-ke kuyona yomhlalo-ke imidlalo esiyidlalile. Ukwehlula kwayo-ke sekwenza abathandi bebhola-ke bawubona uPahlethi-ke lizomkhalela-ke izembe. Nokho-ke lo mqeqeshi-ke uthe zakhe-ke kazingena-ke ngephutha-ke kwi-Premiership izinto-ke zisazoshintsha. Uthi akanalo-ke nokuncane-ke uvalo ngesasa lakhe ngoba-ke impilo yomqeqeshi-ke ukuxoshwa kuningi-ke okuhle okwenziwa ngabadlali-ke beSpurs. Kwenzise-ke imidlalo eminingi-ke siyakwazi-ke ukuhlasela sihlule-ke ukuqedela-ke amathuba-ke esisuke silaphana-ke siwathola bese singenela-ke ngamagoli alula. Silwa-ke nokulungisa imiqondo yabadlali-ke ejimini. Ikhefu-ke le-FIFA-ke lifike ngesikhathi-ke sihle ukuze sikwazi-ke ukulungiselela kahle-ke umdlalo wethu-ke olandelayo neLamoville Cotonaros ngelizayo. Sifuna lo mdlalo-ke ufike sisesimeni-ke esihle. Kubalulekile-ke ukuba-ke senze isiqiniseko sokuthi-ke siyavala-ke emuva. Yazi-ke ukuthi nokuhamba-ke kukaVusimuzi Vilakazi ubepheka-ke yaRosi kuzoyihlisa-ke kancane-ke umqiqo wayo-ke njengoba-ke izinto bezihambela kahle. Ukhale-ke nangokulinyalela-ke ngabadlali abamqoka. Okunye-ke okusikhinyabezile-ke ukulimala kaBotumele Oratopano oneminyaka engu-20 noLikhoni-ke Evane oneminyaka engu-22 ongunozinti-ke wethu wokuqina-ke esiphuma naye-ke kwi-Motsepe Foundation Championship. uPahlethi-ke ufunga uyagomela-ke ukuthi le kilapho angeke-ke ibuyele ehlathini. Wengenza wethu-ke ilezi ndaba-ke engithe ngathola zona inase ngiphuma njalo-ke ngidathele ibhola yaku-YouTube. Ngabe uqala-ke ubona le video nomngena kule channel lethu, cegcinezele usubscribe.